I ovo je nova tema, ustavobraniteljski režim od 1842. do 1858. Ajde prvo da vidimo ko su bili ustavobranitelji, pa ćemo posle da se baziramo na tu priču. Ustavobranitelji su bili Ilija Garašanin, Avram Petronijević, knez Aleksandar Karađorđević i Toma Vučić. Sada, pod nas razvoj državnih ustanova, prosvete i kulture u Kneževini. Uz Ustav, ustavobranitelji su za vreme svoje vlasti doneli niz zakona koji su regulisali pravne odnose u državi kao i funkcionisanje uprave i sudstva. Najvažniji dokument koji su ustavobranitelji doneli bio je Građanski zakonik iz 1844. Zakonik je osiguravao slobodu trgovine i privatno vlasništvo, ali i utvrdio građanska prava. Mnogi školovani Srbi po evropskim univerzitetima počeli su da se vraćaju u domovinu i zapošljavaju kao činovnici u državnim službama. Oni su postali nova intelektualna snaga Kneževine Srbije, gde je administrativni centar bio Kragujevac, koja je nedostajala otadžbini i kao takva imala privilegovani status u državi. Književnik Jovan Sterija Popović i profesor Atanasije Nikolić 1841. godine osnivaju Društvo srpske slovenosti. Ono je okupljalo srpske intelektualce koji su se bavili srpskom istorijom, kulturom i jezikom. Društvo je 1864. preimenovano u Srpsko učeno društvo. U vreme ustavobraniteljskog režima skoro sve državne i kulturne ustanove su premeštene iz Kragujevca u Beograd, koji je 1841. godine postao nova prestonica. Licej je premešten 1841. godine, dobio je pravni i filozofski odsek, a 1863. godine preimenovan je u veliku školu koja se sastojala od filozofskog, pravnog i tehničkog fakulteta. Osnovane su i mnoge druge ustanove poput Vojne akademije i Narodnog muzeja u Beogradu. 1851. godine osnovno društvo za osnivanje Narodnog pozorišta, čiji je cilj bio da se izgradi zgrada pozorišta koja do tada nije postojala. U vreme ustavobraniteljskog režima 1847. godine počela je jezička reforma Vuka Stefanovića Karadžića, koji je predlagao da narodni jezik postane književni uprkos protivljenju nekih srpskih intelektualaca. Jedan od njih bio je srpski pravnik i književnik Jovan Hadžić, rođen u građanskoj porodici u Ugarskoj. Zalagao se da nova azbuka i pravopis dobijaju zvanični status u Srbiji. Građanski duh osjećao se svuda u Kneževini, posebno u većim gradskim središtima. Srbija je polako prerastala iz tradicionalne osmanske u modernu evropsku sredinu. Nova, kao neka tema, pod naslov, kao neke spoljna i unutrašnja politika Kneževine Srbije. Spoljna politika Kneževine Srbije svoju osnovu imala je u spisu pod nazivom Načertanije. Načertanije je delo srpskog političara, ministra unutrašnjih poslova Kneževine Srbije Ilije Garašanina. Garašanin je Načertanije napisao 1844. godine. To je bio prvi srpski nacionalni program. Cilj spoljno-političkog programa bio je u tome da se Srbi oslobode od osmanske vlasti, da se Kneževina Srbija priključe Bosne i Hercegovina, Crna Gora, Stara Srbija i Severna Albanija, da se ostvari uticaj na Srbe u Austriji i da se pomaže oslobođenju Bugara. Prvi i glavni cilj bio ujedinjenje svih Srba, odnosno program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Prema Garašaninu, da bi se plan Načertanija mogao ostvariti, trebalo je pripremiti stanovništvo navedenih krajeva za opšti ustanak protiv tuđinske vlasti. Tokom Mađarske revolucije 1848. godine srpska vlada pomaže borbu vojvođanskih Srba protiv Mađara, šaljući dobrovoljačke odrede i novčanu pomoć. Za vreme Krimskog rata Kneževina Srbija zadržava neutralnost, a za uzvrat
Mirom u Parizu 1856. godine sve velike sile prihvataju da garantuju samoupravu srpske kneževine. Srbija dobija pravo slobodne plovidbe Dunavom, što više jača njenu privredu. I sada, kraj ustavobraniteljskog režima. Knez Aleksandar Karađorđević, koji je vladao od 1842. do 1858. želeo je da vlada samovoljno. U spoljnoj politici se oslanja na Austriju i dozvoljavao da se osmanske paše mešaju u unutrašnje pitanje kneževine. Pošto je želeo da sam vlada, smetao mu je Sovjet. Posle otkrivanja jedne zavere protiv njega, Aleksandar Karađorđević je uklonio članove Sovjeta i tako se zamerio Porti. Po ustavu je samo Porta imala nadležnost da to uradi. Ustavobraniteljima nije odgovarala takva kneževa politika, pa su počeli da rade na njegovom rušenju sa vlasti. Krajem 1858. godine održana je Narodna skupština prozvana Svetoandrejskom skupštinom, kojom je predsedavao Miša Anastasijević. Pomoću te skupštine ustavobranitelji su želeli da postignu i ustavne reforme i izbace Aleksandra Karađorđevića s vlasti. Uspelo im je samo da smene kneza i da dovedu na presto nekadašnjeg kneza Miloša Obrenovića. Time je došao kraj ustavobraniteljskom režimu. Eto je to za ovaj video. Sljedeći video će biti tema druga vladavina Miloša i Mihajla Obrenovića i liberalna opozicija ujedinjenja omladina srpska. Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa?